in zavain YouTube channel ka lom chewa ole nu le pa tharte fanu fa pa dom tak tak kan nei a alo ma masai lom kalom puina khalan chewa mai ro su nu le pa thar ni hian a bikin Nausen a page confilo all ma lau thon tur atam thina ka sia a chu an vina chuan no pang a bikin Nausen a te enge nan ni oma kan ngai ma se normal si le i transient kan ti rele mai thin ang ho kha kanon tar lang thuak don ani let's go ama sabera so notable erythema toxicum neonatalum kan ti Nausen mai te taksa le ambiang te bol vaccine kha kalo en photanga hetiang bol hi Nausen mai le taksa om do ma hanen mai chuan an khoi thla kha angai mo me mani kha sia amai ro chu ala om lova veilu tuk lo tir turania kar ni khat nuwa chuan a re ve mai zela dam doi angai lova du chuang kala mai lotion ang te kha noi thea thak dam doi ang chi noi mia lo tur ani antibiotic ointment mo AGM mo shim po pek lo tur adot de chuan naute dang chung var bial dur bial ang kha i abstain peers kan tia khatiang kha ala om lova ana lova chuan nu te ne ka ti boy lova treatment angai lova engma hnoi ngai lova thlani khat nuwa chuan are don are zia la thon lo tur adot le chuan vaginal discharge me chia discharge thil nang mo I avar mo asendre re mo hi om china kan chianga hi ala om lova no in now pai lai na hormone estrogen in trauma kha khanaute pian chuak khan ane ve to lova kha withdrawal aneya period ang deuh hian an om ve thin a normal a I tlema om re ni chon tawlo thong lo ola car ni item chom ngai lo car khata chon tlang puina zia don tawlo lo tu car ni nu a alo mani chon in ti don ya adol le chuan naute pianghlima sen avar lai sen ri ang kha kan enanga subconjunctival hemorrhage kan ti a now veile sanle pian chua laia naute stress amo trauma na san deuh hian alo om thina alo om lova kho mu ati boy lova eye drop angai lova car ni thum takhat chawa chuan are tang pui nuwa po om thin nu sang na se dewa khan adot le chuan breast engorgement Nausen te in mu thin ang tro I no te om thina chuan a chang chuan na var te no te ang te ron chuak thina witch milk kan te ka tiang kha ala om lova nu hormone effect wang ani thina chuan khoi lo tur ania sor lo tur ani boka kar khatna chawa hian a lian bera thla khat nuwa chuan a re duak thina amai ro chu naute nu te ang kha aron lian zual emo anna emo asen emo alum the ani chuan abscess kan ti nai la te ani ve thina chuwang chu khatianga om chuan zai te po ngai thina antibiotic e te po ngai thina khatianga om chuan doctor bula in chekam don ya I khana soi ho lenga khatia next chuan milia kan ti naute nar challe biang vela var bol thek ang kha I khana soi ho lenga hetiang hi keratin cyst ani ama in thlani khat nuwa are ve mai zela engma hnoi ngai lova chuan dol kan ti naute le ma te point thang ka da chuan antivar drop chin ala om lo adot le chuan Mongolian spot kan ti naute mongte nungte malvela I dumpol takde om thin ang kha kan trafficking karinga sap tong mizo tong ka se che lova no pan la chuan mong hel te kan ti mai zela ala om lova kum nga atanga kum nga hian a re thina ala om lova biopsy ngai lova engma laser emo engma ngai lo a re don kum nga chuan adot le chuan stock bite kan ti naute vun a bikin ngong nung lampang le mit bulbul le chalvela sen angkha katiang khai mu thina nga tama naute hena common ma ti sen zam to dik lo wang dewani hetiang sen hi atlang puin naute than len hian kum ni khat vela chona re mai zila amai ro chu ang hong nunga ombi ki chu tlemina permanent ve deuh thina thena chuan re mai lo than len nu thlanga pui tlin nu thlanga om te po oma pase he poi lo om chong lo wa thang vak te ni lo chuan treatment angai lo
dot le chuan naute kule ke duk no pianglima bikin acroscyanosis kan ti kan lo en lenga hlauhawm lova kule ke bi ka periphery sangom china muite leite aduk lem lo ni chuan hlau lo tur ani a oxygen pek angai lova chuan tlang puin naute nervous system la stable lo de wang ani china an taksa pek dang chu naute rong pa ngai angani thila ni nuwa are tur ani a oxygen pek angai lova amero chu naute duk ma kule ke duk ma se muite i an leite ha duk tela ni chuan cyanotic heart disease naute lung pop te mo emo khani ve the wangin I khoti emo check up ngai muite duk tela ni chuan taksa ringot kha chu ni khata re thin adol le chuan mottling kan ti naute Nausen vunchial ruai rong in thak thinang kha hetiang hi tlang pui chuan a normal a naute hadam le an lum dewin aron zia ve mai zelani ma se hetianga naute vun aron chial ruai a ti lumpor re lova an chaw dewani chuan septicemia sign ani theya khawang khan ti sente samo check up amongai thung omrei chuan le chaw chuan chuan naute ha chiao le irfiak kanu se le thok nga hepo hemi te pani an normala ha chiao bi khi naute zai chua hena tambi kha naute na le thok no dota tui chambang clear tum na lama an ha chiao ani tlang puya Nausen pianglimi a chitlang an ne ngai lova chitlang thuam lova chuwang chon hlau lo tur ne chitlang dam doi a san pa pek via wang ngai lo chuan irfiak poi la oma naute a bikin Nausen a chuan diaphragm mo helai amateur lo wang ani thina hote te khan an irfiak thina laom lo continuous no ni chuan fiam thodir ka thina are ti re do chuan naute irfiak chu ti tra mo pen trapa kan pen ngam lo thina ka sia pase penila azia ani lo chuan I nute nek ti re la azia tlang pe physio atopera chuan naute physiological jaundice han se le thokila physiological jaundice big hi naute dakar somni palian tlin no a train ron om china ni thum ni atanga ni nga train zual china chuan ni soma tanga ni som pali thleng om theya chuan chumi hnuah chuan hemangai ngai to lova chumi hnuah ala om ani chuan ala om viawa ala sang viaw ni chuan thin thal lo wang mo cholestasis kan ti engmo wang om thina ala om saina sum pumpor te naute rong da clay color ang tele zun tak de khatianga nom chuan check up thatanga ni vel chu thakhat atanga thani chu temin engre re hi zon al om ve thin chuan a hem hi duin kan hem ani lova chart om thlapa an h an r's an pian tel tonga an ni khat ni tong kan chen a cut off kha oma cut off a pel chi khana hla oma eng na zonga hla om lo the ka soidua chuan cut off a pel chuan enge asang lu tuk ti na ni khatiang level cut off aya san chuan bilirubin encapsul ti kan ti thuaka khan eng kha lu chau theya kai te thlengin om theya chuan ram tui le lo thlengin an om the chuwang chuan film khor deuh thlek ngai la over tu ne lova chuan opd ka zona kan ton dama chuan ni a phau hi thaim ti ni chat lo via chu om lo ma se a tul ber lova a poina zo khatam thina a chan chu ni kan hemna phototherapy lai kan ti hi wavelength san pani ta khating wavelength kan khan ni zunga han om ve thawa amai ro chu ni zunga mi concentrated lova khating angjat kholina deliver tur chuan hemre ngai hemna satangai ma se khating hemna saturin no se an fit lo shima ultraviolet light and a sensitive light chani lova infrared light te tama chuan naute burn theya kang te siam te an dehydrate theya an salutuk theya an vatlutuk thei boka chuwang ti lutuk lawa tha a kan ngai thana kan te zone izuna poi lawa ma se I hemna salawang khati zong kha avina karon sai thei chu ni se mo soibel du mo zo na te om chong comment ten lo danga suggestion kha ka accept ti kha kan lo shadone bye bye ule